Kadon kajing ong habayo pediang ye gijing le bha kandon kajing kerku na shalandet UMLA ni unong thawaan kanong po constituency uba Mirror Bonds aim kum kadak jong kajing buram mi ki polling station ki bra kershan but I bon vote pen Punjab don buram ye u hakani ka election baradam ulalit pen kub buram mi kinong tap vote jong u but ban lait I kublai sngongu ye ki ya kate kajing pen kub buram but kajing lait I sngongu jong te UMLA kanong po lapendap hakajan me jong ka khat lai terik ya yong hajar pulai hakasnong paham sim kabalawan shakmat hakajing yo bon tili ki vote kabalayo reus pa saupo sau vote ya kate kajing pen kuburam nakaliang UMLA ulano senyang dakasong pisa harengkat bat ki momentos utay unong thawan unsalit ban pen kuburam sai ki we pat kisnong ki bakun thop ya ka sau nong bri kabawan baar kabalayo reus pa arpusan vote bat ka polling station D1 kabalawan balai kabalayo sanspa san puhnyo vote bat kumju ki polling station ki babon vote lengba ki percentage kite kisnong ki kenthop ya ka polling station Jermanai kalawan ningkong kabalayo hinyapusaw point arpukhandai persen ka sam nong bri baar kalayo hinyapuwe point prapulai persen bat ka maurengkang kalayo hinyapu point hinyapukhandai persen Kabapura kadi election kemenang sudah kami kinang yo mencap yo kebut hak nyo tarik yung urumpang ban yo ka result hak tarik yung liber yung ganing skam argal ulay bat kumbang nila yo ban penal pa hakipor ki banginang late ban pan yung gijing kersan na kaway pagaway ka snong na pedeng gisispa arpo pra tali ki snong ki bangingidam abang iyo kejat ang kisnong ngiju apil, ngiju kerpat ikipay pa ng snong bapun ay gajing kersan kabapura pan isokmen ublay umsyong na ino ulayalam ki nong yalam hapo kaparti na trestom kinong yalam ki bomdon hapo kaparti kijungi ki well-wisher kinong yalam balang ki riusimet ki seng balang ki seng long tumi iseng samla ki balai kersan lang ila poi so chong jong seding jong akan ka election ke balai ban nakaliang ke jonga bat kaying ke sem bat ke party na ke circle hibro kowe gisngo ban ai ke jing kuble shiko he na ka benta jong ki pa jong kanongpo constituency Kibala ay kajing kersan kabapura ha kabangiyo ya unam tam driu hajar driu spa papun driu bat kamtam ya kasnong pamsim ka polling session pamsim kabala ay kajing kersan kabapura driu spa saupu ha kabangliyo arspa kendai pulai ha ka polling session pamsim a Palai spak santuwe haka polling session pamsim B. Kepada gilong kumi dan akan bakla ke B di kumi dan ke A di cenderang. But day na kata daw kung bagilapan mana suaga election na kini berpan gajing kersan managasngi iwan pendep gajing tular. Kinong trei gijongi kila kain kila dia bin per bin iki vote kat kum result kalau penmi daga election commission jongka ri India kalau publish apa ke website